Pa kao prije svega pozdravljam sve naše navijače, prijatelje, simpatizere kluba i jako sam sretan što sam se vratio u Ljudski vrt, jer svi znamo šta Maribor znači ne samo u slovenskom nogometu nego i van Slovenije u Europi, na njegovu tradiciju, na njegovu jakost i sigurno da je to jedna velika uloga i jedan veliki izazov za mene, ali kao što sam rekao i prije, za tu ulogu sam se jako dugo spremao i pripremao i sad je samo na meni da opravdam povjerenje koje su mi vlasnici i vlasnik dali. Tako da nadam se da ćemo na kraju, kad podvučemo crtu jednog dana, moći reći da smo napravili dobre stvari. Pa ide jako dobro. Jako sam sretan kad vidim kako ekipa radi, a prije svega sam jako sretan kad vidim našeg trenera i njegov tim, koliko su predani poslu, koliko su predani ideji, viziji i šta žele od ekipe. A onda kad još vidiš da to ekipa i provodi na terenu i da su svi unutra 100%, jer ne mogu biti više od 100% unutra, to su gluposti kad kažemo treba dati 150%, jer nikad ne možeš dati iznad svojih 100% mogućnosti, ali kad ih vidiš da su oni onda na 100%, onda itekako možeš biti zadovoljan. Kad vidimo taj miks mladih, iskusnih, starijih, mislim da je to jako, jako dobro. Zelo, zelo dobro, mogu bi reći. Samim tim što sad na ovim pripravama imamo 10 omladincov, nemamo omladince, imamo kadete. Znači imamo dečke koji su igrali, nisu igrali za omladince, nego su igrali još jednu kategoriju niže. Tako da je to za njih jedan veliki skok, ali čim su oni ovdje, znači moraju biti svjesni koliko klub vjeruje u njih i koliko klub želi od njih napraviti prave igrače, igralce. I sigurno da su oni budućnost Maribora, ali isto tako mi želimo i njih vidjeti kako će se oni i snaći i nositi i to je sigurno jedan proces i put kojim smo se sad namijenili ići. Znači idemo u nekom tom smjeru. Sigurno da je vizija Maribora prvo napraviti dobar kor, kak se veli, kičmu ekipe i onda ćemo svake godine probati promovirati minimalno dvojicu naših igrača iz naše škole i napraviti jednu ekipu koja će biti spoj mladih, srednjih onih godina i uz dva, mogli bi reći, iskusna igrača koji će, ali prava dva iskusna igrača koji imaju itekakvu volju, želju, koji su vođe. Znači to je naša neka vizija Maribora. Da dovodimo, da bi zadovoljili javnost, da bi zadovoljili broj, da bi doveli samo nekoga koji nije u ovom trenu, mi procjenjujemo da u ovom trenu on nije istinsko pojačanje za nas, mislim da nema smisla. I da trošimo budžet i da bi zadovoljili, možemo reći, javnost i da bi mogli reći da smo nešto doveli. Samo da dovedemo nema smisla. Mi želimo dovesti stvarno pojačanje, zato čačkamo tržište, znači od, kak se ono kaže, od Skandinavije pa skroz do dole pa prema Africi, znači prema Arabiji, prema svim tim državama, svugdje gledamo, svugdje tražimo i svugdje probajmo naći pravi profil koji bi bio istinsko pojačanje za nas. Mislim da je najgore kad dovodite igrača samo da ga dovedete i da kažeš doveli smo zadnjeg veznog, doveli smo tu šesticu, a da naša procjena, iskrena procjena, nije da on u tom trenu može biti istinsko pojačanje. Možda je on u ovom trenu 10% bolji ili 20% bolji od nekog našeg igrača, ali kad gledamo dugoročnu viziju, mislimo da puno prije treba onda dati šansu, karikiram sad na toj poziciji, konkretno malom Viheru i da vidimo malog Vihera da li on može i da li on ima te kapacitete da bi može napredovati i prešišati njega za 50% tog igrača koji bi trebao zauzeti možda njegovu poziciju, nećemo. Znači jedno kad ćemo biti sigurni da imamo igrača koji će nam donesti razliku i koji će biti istinsko pojačanje, onda ćemo njega i dovesti. Ljubičasto proljeće će biti lov. Znači 6 pike smo iza konkurenta.
Napravit ćemo sve, imamo, ja mislim, 9 tekmi do marta. 8 plus pokal, ne? Znači 8 tekmi, tih 8 tekmi plan je da zmagamo svih 8 tekmi. Borit ćemo se, daćemo sve od sebe. Najbitnije su Domžale, poslije toga idemo u Celje. Te prve 2 tekme moramo dati sve da imamo pozitivu, da uzmemo 6 piki i onda mislim da smo na jako dobrom putu, da se jako dobro potučemo za to prvo mjesto. Znači uvijek cilj Maribora je prvo mjesto, daćemo sve od sebe da osvojimo to prvo mjesto.